Solanasang Indelembang kure sumanga la komentu patondokan nama dinin nada imentu masyarakat alo kumua parallu ki tumpake masker, parallu ki basili manta yubu ilolong dipake sabun, parallu ki jaga jarak, siap parallu ki tata malebang stay at home batu di kuator yo manua ia motoki kuri sumanga lako Satgas Covid inde Lembang Salualo Lampio natote mote yate posko Covid di toroi dolo belan na yato temo dibuka mo pasa sangala jadi yan nalako te natontong panito kotontong dibuka sule ya motoki parampo lako kita Solanasang kemudian mapinduan na yate may birangi mo dukita mentu masyarakat lantimi sa Alembang din bantuan coronavirus disease 19 jadi yake panjangan na COVID to coronavirus disease 19 yatu bantuan rampo lang telembata para lula mirangi melo yaton napa na morastra yaton napa PKH to di pasikola to na kana yaton napa bantuan sosial yato si talunggulan to natarimo mo na kantor kecamatan namane rampo to GPS bantuan sembako to na panata penda jadi yato pa yato namane din BLT yate to parang yung labis sa Solanasang bantuan langsung tunay la komentu masyarakat tu nanarua pa corona jadi yato mintu na to yan napa mirastra napa BST napa PKH taamon napa ito singa na to yato dibagi sa kamay yato nasalan na bantuan sembako yung may kabupaten iya mo nilanjut ka sa kamay ito bisan ni Solanasang jadi yato kiparampo lako kita yan na din pataan na marurongan to o malibang mi kisaw kantor Lembang ni pasirampuan meloy mi sarit kya nga la Lembang ya tumentu bantuan kuri sumanga la koto maaparenta na siya tu bantuan sosial den duka pa bantuan tapan na dicairkan niya mo tu bantuan sosial pangan bulan nanaritang kalaapa na ibagi do kantor kecamatan to kita kusala yato apa yato melalui gese di gese jadi apa to tu paran lumisan te kamu pak tondokan kumayate may bantuan ta na bisa di alas sida dua kode meman nakikecolongan lo Lembang sa rampo mo tu bantuan yung may Pemda Tanah Toraja ya mo to sembako namane ban rampo ya sa di sangka na rampo tu bantuan sosial jadi ya mo to naurungan dem mo tau da dua sabak tak ditandai yakin na kitang garagay kung di kuha mo napa mo sembako terus ito dibagi sa kamay jadi yato dibagi sa kamay misan ni mentu Solanasang bantuan lanjutan program na Pemda Tanah Toraja ya matoki parampo lako kita Solanasang tarang imeloy yan na din pakurang amaleso tamalit pikutanan ni sa kantor Lembang belan nalo kantor Lembang alo nasang nanay itu buku surah na ya matoki parapo lako kita mentu mas Solanasang Indonesia Lembang di parampo mali padolo tu paralun na misan ya te kita malam masyarakat ya telenduk na mirangi kumoden posko coronavirus disease 19 batu di kuah posko COVID 19 lo Gardu listrik ya tu yan na to di kursumanga lako kita mentu patondokan ti apa kampung kalau lu pasang na buntu lampio tu yo na maajaga unjaga itu sa kita di tairo lako
kurisumanga lako masyarakat tumali mo sorong kalena siyan jagay tumento na to. Yate kikuha kurisumanga lako kamo hindi kalolu tu malen na maajaga sa umaabong-ibong ita na mamma nada itaw lo yada ite may masyarakat umbadi ko ang basilimanta nan na masero umbadi ko mga masker siya umbadi ko na yate may sakit na katanga nandi narampulan tondok ta ya mo to di kursumanga lako ka momentu tonang kama aja kalo kikursumanga aduka lako masyarakat tumben ni bantuan dende elendu lo ba tu bade mo na palendu dek tu singa ba tu pasya na palendu masker dem palendu dem may di kandela kikursumanga ato lako kita solanasa ya tu pos koto temo di patorro dolo. Jadi ya pala kote tatiroi yan na tonto pati apa to ko latabuka sulat di pos kota lo PLN Gardu District. Di kurisumanga aduka lako PLN lo nabisa beki inan ya tu nomor misa ki kurisumanga ya mo tu bantuan air na bengki uwai dipake mambase 5 alay na simot pakatuloy to ko simot may kaway yatu kurisumanga lako PLN na bengki uway na bengki listrik jadi yama to di kurisumanga lako Gardu listrik siya fasilitas na palo na bengki yama to namane pira-pira inde masyarakat inde kalolu kikwa kurisumanga belan na yato selama maaja kalo sola siya ne ketua satgas inde ne kapala siya ne Simon male maaja ka sa uto ko maliduka Jimmy kurisumanga siya kapala siya mentu masyarakat ato mangura ikurisumanga ato temote lako na to mentu painam melota ya mo to kiparampo lako kita patondokan inde kalolu ondongan na inde misa lembang inde lembang salu lolampio kurisumanga Disala nih pala. Para ka disala. Tama. Iya. Tama pirangi pate kita misa lembang ondongan na kita inde kalolu. Iya tu para lumisas solanasang. Iya telindu na garagay ki relawan COVID-19 lo kantor Lembang ia tu dilibatkan lan tokoh agama pastor pendeta ustaz sia imang sia tokoh adat to paringe sia mentu ambe indo sia yona may polsek sia dan ramil naurungan di garagay tu posko Gardu District posko Lembang saluan lo relawan kurisumanga la komentu masyarakat tu turu mbantui naurungan ya apa tata hangay tak siya narampulan Lembang ta la komentu satgas tumaajaga molo kapala hansip medis ya may suster bidan siya dan ramil siya polsek babin kantibmas tumaajaga kikuha mentu na to kikurisumanga dia ada ilo posko patontong to demo latontong pa tada itu anak kata siya kita solanasang lama masker kita suki lang may banwa na yan na resule yung may palak tontong 55 tang pakisabon yato tu paralo naman ito tontong jaga jarak yaman to kiparampo lago kita solanasang na yan na din pa mudah-mudahan tau nandi patamale dolo namane mangka tu posko tagargay satgas to kurisumanga ato na ber sanga mikumuha berhasil kilo namane den no batuan to temo rampo tamatondo kota iya tu para lumisan iya tu batuan tama iya mo tu yo may to mga parenta den mo tu rastra tu natarima mga mo bulan-bulan to den PKH den duka bantuan sembako yung may PEMDA Tanah Toraja
Den duka bantuan sosial tunai tuna panata ayo na Kementerian Sosial turampo mo tatarima mo na yato dapat tatarima ya pati bantuan sosial pangan. Kemudian den duka mo BLT desa bantuan langsung tunai ya mo takilola indelimbang tato. Iyan na pa mimisa ate kupukada nina tamon na madin na pa isidado do may misa abadwa. Jadi yato paral lumisan yato tanapay yato may ASM Patu aparatur sipil negara, pensiunan, saya yate may honor daerah, saya yate may ito na melo-melo siya katuan na. Yato tu ta nabisan napay, kecuali ko yato paralu napay, yate may masyarakat yang tidak mampu, to taamo na lumeng karang bilan na coronavirus disease 19, yamo tutun napay, yamo tabagi solanasa to, di yamo lami pirangi melo, tu kamu mentu pak tondokan kurisumaka. Pak perangi pasidi muin nambay sementara maanasu pak tu mapakan deba itu kita masyarakat keluarga ku inde lampio inde buntu lampio para lu ngiperang imelo kumaya telenduk na den satgas covid igaragay indelembang iya tu terlibat lante satgas relawan tama tu toko agama pendeta pastor ustaz ya imam tama tu toko agama toko adat siya tama tu polsek dan ramil siya mento kepala kampung aparat kewilayaan. Nato temong bay mi kuha mo na pa rin itutura to posko. Bilan na, yato to temo te di buka mo pasa. Jadi untuk sementara di tutu dolo, iyan na berlangsung upati-apate, yato posko pelenda ko, posko relawan, tetap dibuka sule. Ya motonis sa solanasang. Kemudian pinduan na, yate mirangi kumua pira-pira mo bantuan Corona, tumentama melembang tayama tu rastra, PKH, bantuan sosial tunai, JPS, sembako pemda, tu sementara dibagi sa kamay. Para lunisan tu kamu patondokan, kumaya tu apa yate may din nasang aturan na. Paana bisa, nelemba ba tu aparat lemba lang gara-gara kay kinangayami aturan na. Dempiki mani masyarakat atau temo kumaya tu apa ya tu nagaragay sa apa lembang na nagaragay aparat lembang iya ti apa ya te den nasa ngaturan na iyan nasala tu aturan na hindi pasala aparat lembang. Contoh bantuan sosial tunai kanya panggaragan kita langsung do may pusat te sosial to mitarima mo. Contoh iya te bantuan sosial pangan tu ya tu apa tapala lembang ta sekitar 35. Jadi ya tu tanah kaming garagay ludoy yang may pusat memang ya tu data tapatama. Tapi ya tentukan ido may pusat. Dengke mani warga kumoya tu nagaragay siya na elembang sola parat lembang ada yang garagay to tanah bisa garagay. Ya tung garagay aturan niya. Jadi ya tu parang lumisan tu kiamu mentu masyarakat sa hak mi itu menuntuk. Tapi ya duka tuhakan na tumaparenta parampo aturan. Taana bisa dibantu may masyarakat tanpa aturan. Dinasang niya tu aturan tuweki. So si mga siya kito maabali. Den do anak na nataya pa yan na mali maachatan sipil. Patunan na tanya pa yung muna na tanya pa ba na to. Jadi ate itu parang lumis sa solanasang. Jadi yan napa mo bantuan sosial tunai. Napa mo BNPT batu bantuan sosial pangan batu rastra PKH tamon napa itu bantuan senga atau simisa rimisa kakak ya to aturan na ya duka kaya akong latongan o nakubagi nasa kamo ako tapi di pasalaki ya mo itu para lumisan tu kamu to Buda masyarakat lantelembang ondongan na hindi maruang ya te may bantuan
tangki kuatongan indo amde male di kuakin nabisan di bantu nasang te masyarakat. Ya to bantuan samay di sanga JPS bantuan sembako Pemda male na paben kurisumanga lako Pemda tanah Toraja na bagian ki isola nasang to tutana panapay to bantuan to buku pengada nina susinna ta panapa rastra ta panapa bantuan sosial tunai tolo mo terima ta panapa BLT dana desa ya mato di kalisik kidiong ken na pare na dibantua to yato taore narampo to payato kumula nalambi na sango miki nambada sang aralanin nala teseng kaya na sang to tulad tangata yari kaya makuri sumanga kita misa Lembang nataasian narampo to sa kita tanga solanasang yari to takuri sumanga na dem malapu-lapu solanasang na yate to maajaga lo posko selama di 2 bulan kuri sumanga lako toko agama pastor pendeta toko adat babing kaptimas sola polsek na babinsa dan ramil yaya di kuri sumanga to nadem malapu-lapu siya solanasa yan nadem pa tama marororong mirangi tama masero tamaler ke kantor Lembang pekutanan ni kumamaapari nataakyap pa ito bantuan niya to. Jadi kusangayame to iya tu paralu laku parampo laku kita solanasang tasiangga lan tondok tasisipa iya te tondok tanay den nasang aturan na torro kilam misa tondok den tu aturan lan tu tondok iya tondongan nende persema batu di sanga baruang torro kilam misa abanuanta den nasang aturan na keluarga torro kilam misa negara den duka turan tueki ito jadi ate tu para lumisan tu kamu patondokan nandi naturan mi mga latongan yami kamu lampenan mi yadu kami kamu lamisanga na yatu kita te to dia Turki ki parampo lako gardu listrik kurisumanga terima kasih bantuannya komandan bantuannya yang kami syukuri lampu air selama posko COVID-19 di gardu listrik kure sumanga adu kalau ko masyarakat inde maruang inte durian sia tombang tuturu ondongan na lakwardi ardi ki kure sumanga muin natanya warga kinde Lembang tapi salah satu pejuang muin na salah tampa mana pakiduka pumamatua melayani ya matoki parampo lako kita solanasang kure sumanga Para di sana deh pala. Dia patu dari para kok. Kayak bro. Ayo, motor. Ayo. Kamu dari kiri ke kayak dulu. Oh iya le, sekarang bilang ngantuk kan. Kalau sama di DPT le. Yo. Lamay katabe kan sidik lako kita mentu masyarakat inde maruang baide miki sementara pakande bainta batu posara temele kandena kikwa taperangi pisang buku kada laki parampo mali palako kita mentu masyarakat inde maruang ngondongan na inde misa Lembang mapempisan na laki parampo kumaya telenduk na garagaykan satgas COVID-19 inde misa Lembang satgas ia tu terlibat lan satgas ia to ia matutoko agama pastor pendeta ustaz siya imang siya polsek sangala siya dan ramil sangala babim kaptimas sola babinsa dan ramil naurungan tibuka posko inde Lembata di panjayo gardu listrik jagai mintu masyarakat lendu kikwa makada lako misa kampung inde marong ondongan na inde misa Lembang kure sumanga tuyo na painang kaluami tu kamu satgas naurungan selama satgas relawan tasya pada dilan tondok tamu ikan na den pira-pira riak-riak kumua
Den taon na lambi ito pakota siya na dadi. Kuri sumanga lako Satgas. Naday tumento masyaraka. Kumaya tu paralo di adaran tau yo posko. Nomoro misa di basil limanta pakai sabun yo builolong. Kuri sumanga lako PLN. Ditutup pudu ko taba atu dipakai masker. Ke tasu kilam may banua ba atu den tau disipak kadan. Taana din malebang dolo, ba tumirangi di ko stay at home. Maripiki dolo kita etama ta siya para lunta. Kemudian den di sana di kuah physical distancing, ba tu di kuah jaga jarak. Ya mato jaga jarak tu para lupa tontong lata pengkilalai. Ta etama di male si kere ke dolo. Namane den di sana isolasi mandiri. Ba tu di kuah dikurung. Kedin nito baru batu ditarung kuda banua dolo selama 94 lona. Ya moto kurisumanga lako posko. Kemudian mirangi tesangapa kuma buda-buda bantuan rampo lama lembang ta. Ya tu bantuan pertama tu tempon dio momaito tarasaka mosolanasang. Rastra ya to setiap bulan miap pa barra. Kemudian PKH to may anak kata mane ditambukan na bantu mito maaparenta yung may dinas sosial. Na dito di sana bantuan sembako JPS yung may Pemda na Toraja kursumanga narampo. Na dito di sana bantuan sosial tunay turampo malalembang at natarima mo to na sangallo da kantor kecamatan. Na din patuta na tarima yamo to di sana bantuan sosial pangan batu yamo la natarima kasera bulan na to. Tanggala apa bulan nanan pengkilalay te tanggala apa bulan nanan ni malenasang labi 37 tu masyarakatan napay. Yato kupukada do Maynila. Yato nabagi siya na ikapala sa kamay siya Satgas relawan. Taaran na dibagi kumulay pa na sa ngomo yamo di siya nga lanjutan sembako tu napanata pemerintah Kabupaten Tanah Toraja Pak Bupati Sola Satgas na Satgas relawan. Jadi yato dibagi dete sa nga imitiro. Yato tanan napa ato kupukada domay. Yanasa nga moto tu di bendolo. Laki upura ka lantangaran ni tumento kita indemi sa Alembang. Yato jumlah penduduk tu kita indemi sa Alembang sidi na dunga sa abu. Nayan na jumlah kaka banua lamadi 500 banua. Nayat tu bantuan sembako Pemda turampo mo lang lembang at ayato na tahap pertama, 100 uri kasera pulo na bisa mibayangkan. Namane rampo tu bantuas sa kamay 75 lanjutan na to. Nayato JPS, baato di kuah. Sembako Pemda, beratian na itamba to 190, tamba 75, 165. Parang lumisad te. Namane to, rampo tu BST bantuan sosial tunai 100 karua pulonan nanan ya di kurisumanga ato na bisa siya buda-buda lalembang tarampo 100 karua pulonan nanan la natarima 3 bulan siya na ratu pisam mantarima namane rampo tu BNPT batu di kuah bantuan sosial pangan non tunai tula di bagian kumu ke tanggal apa Juni. Jadi ya moto kiparampo iyan na dem mo do banuan nappa imisa to kupukada do may o yamo si misa ari nappa to kecuali da dua kakado banua ya moton na paraludu ka kiparampo ya to kamo masyarakat paralu kumulon nurus kaka saba abuda data da kantor Lembang tayan data na to masyarakat do kuko ami duka maakada o jadi apa isangan iti masyarakat ayat yung bayda na yung penduduk tania warga negara Indonesia. Jadi lakote ya to kita mintu warga tamalen nurus KTP ta kita api para luliu. Siya kartu keluarga iyan mila moren napa abantuan. Urus itu kartu keluarga ada adu do bay misa abanua. Sabata na bisa di gara-gara kay. Baya mo to kiparampo iyan na dem pataan na marorongan tamaler ke kantor Lembang tiroy kumombara kuni mentama. To di parampo do may mbay pitu sulapa bantuan toma aparenta kurisumanga laki upura ka
Yan na din pa kurang marorongan, tu kita ninde warga inde maruang, bak tu inde misa lembang salolo lampio, tamalem pasikitanan ni. Kukorek sinina, yaitu BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Bak tu biasa kisingkat, Bantuan BSP, Bantuan Sosial Pangan. Yang matoki koreksi, bersemangat. Nah, itu mereka anak itu belum dosa, itu loh. Dari yang satu di rot gardulan nih. Tes. Jadi kombai budak-budak mau warga nak buat nata mau nama aja kan tu sangat mana aku diung. Yo. Jadi ya te posko dulu untuk sementara di Torroi dulu. Kupoka ada monina di kuah kursi mangak lako PLN gardu listrik tu bantukan pangkibela lambay itu Pak Inami. Dan upak na mau matua tonton pasak di Solanasang. Misari Ranungki kami Tomi Toko lantai misa Lembang tatonto Malapu. Iya kake ya teme sengak-sengak na to nang labuda bangya tengah ta. Bayar kaya ya tu kita masyarakat kami dal Lembang tetap diatur dan aturan tuntuikan ni. Jadi ya motoki parampo. Jadi kursu mga adu kalako kampung inde Lampio na pertama na male mak kadang-kadang pakai mobil kampung. Kursu mga lako masyarakat Lampio na pasadiankan fasilitas yona kendaraan siya yan asang mote kikursu mga lako kampung Lampio na yan na din patang maleso nina sa kupukada tamale bang murid di kantor Lembang aparat Lembang pikutanan ni ta maleso Solanasang yan di mo tamale puduk kondongan na lalu media para lu tak jaga Solanasang sabak ya te kita bisa Lembang iya para luki siyang gak Solanasang sisipa ki nakuak kada tokina umbana na itaw misa melo tanga na inde to nanay palempan ni tumamasena lako kita Solanasang jadi ya motoki parampo yan na depate may kelemahan ki Solanasang tuyo na layani kumu lay pura raka yan na den kelemahan tu kami aparat Lembang aparat kiwilayaan ta parampo meloy tamaler ke kantor Lembang pasikitanan ni na yan na den patutang na sanga na penanta kasi pa karaimel longiya misa ria yate may bantuan turampo tamalembang ta den nasang aturan na jadi tak bisa gara-gara gay yate may bantuan den nasang ya aturan-aturan na tumbekap den duka hukum jadi ya matutu para lumisan tu kamu mentu to buda kumoyate may apa kipana tak bangri jadi ya matoki parampo lako kita Solanasang nayan na din patutang marorongan ba tutang maleso tamalem pikutanan ni nandi mo tamalem makapuduk kirangan ondongan na kita palan nilu media belan na yate media dongan din duka tu media melong tanim parampo informasi melong payar kaya tontong tajaga itu etika undang-undang IT
sa dengki manimak tindis punala naruaki aturan undang-undang IT na dipersoalkan melaku hukum na indarala masalah kita solanasang. Jadi ya motoki parampo den opak na ya lakote ya te kita lam misa lembang tonto bangki siangga tangga ite may tomatuanta tangga ite may tuma parentata tangga ite may kombong asal lo na po matua tontong kiangga te may mentu kamu to buda na mendadi ki misa pa tuladanan lanatiro tomati mentu supaya ya te misa lembang tontong ya te may bantuan rampo sabak ya te may bantuan rampo misa aduka pangalunam mito iyan na melo tu allonammi di allonanni ken nakadato na melo tu tanga mi solanasang iya duka te may tau biasa duka kutanga bo yo mga mukan nusulkan ni na matumbay na ta na rampo tu bantuan na wala din niya tau tiba-tiba rampo tu bantuan na yo may pusat ba tu yo may dinas-dinas lain jadi yate tu para lumitue manda iya tu kadan na po matua tu kadak kina dian nangki umba na nai tau rapa lan banuan na inde duka to na pasombo po matua tu mamasena na ya mote tu patapana ta lan lembang ta denopa ya lakote tontong ki siangga tontong ki si pakaboro siendekan susimisa pemuda inde maruang kuma tontong ki siendekan siangkaran ya motoki parampo laki pura raka ya rakaya mentu na tu apa ki pokok udah kantor lembang den nasang aturan na tana di gara-garagai tanya parat lembang garagai tanya pa lembang garagai padennya tu aturan tunaturi ia motoki parampo kuri sumanga lako kita mentu masola nasang kayu boleh na palale. Jadi di para pemalik pa lako kita mentuk pak tondokan inde maruang semua ya te sang apa-apa di giang-giang tengah ta yo nate sakita tangak pamisa ta syukuri tu kita lam misa lembang tak sia narampo te saki patontong ki lama jaga tatontong tutuk pudukot ta ke male ki yululalam ba tu masker tatontong seroy te may lapi kapanuan ta kuri sumanga labo ke luar ka tu mas seroy mo tatontong bersikan ite may lapi kapanuan ta nandi na naikasisi tatontong jaga jarak ba tu dikuha physical distancing nandi tamale mga dolo mas si baba jadi ya mo ki parampo kuri sumanga lako kampung Lampio bekam fasilitas yo na oto kipake malem parampo informasi lako kita mentu masolanasak iara kaya tontong bang kula apala apai iyan na dito parallu la dikonfirmasi nandi mo tama konfirmasi tama HP lay tanday mga raka nalan na HP misala tindis narawa kumundang-undang IT ya undang-undang IT den duka pasal-pasal ruaki ito ke den ni salakada na yame melong na to ke maligir ke kantor lembang tapasikitanan ni ke den itu parallu lay jelaskan labo kita mentu masola nasang yame ito ki parampo denopa ya lapote tontobang ki siangga tontong ki si ende kamba tu siangkaran lamisa kaparental lalu tondokta yan na dente may kasiturusan nomoro misa iya to kabale si tunduan susidukan ito maaparenta to tema na tundui miki tapi ya te kita mentu masyarakat abang tatanda itu apa to malimit kapala mga kerja bakti maalito-lito kido manua sengkei kirampo mikule malimit ko kapalan ni informasi ka kulaloki inde to o maalito-lito ki solanasang yan asang mo dito para lutatanga solanasang jadi nako keluarga ku inde misa lembang kupalaku iyan na dito para lumi parampo dam ma telepon iyan na dito para lumi bukada lako kapala lembang batu parat lembang kiulaya langsung kumla ko banuan na batu da kantor lembang supaya
Iya te kita solanasang tonton ki dirigente to kina. Iyan to kina tandai aturan. Iyan to kina tandai sipa. Yan na din na palay pukada di parampomelo. Nandit tada na ito taabang at amesipa ang pukada sa ngabukukada lako kita mentu pas solanasang. Yate tu paran lutaisan denopa. Yate lako tontong ki inapatoyang yung may mentu tu apa taang isolanasang. Yamo to ki parampo kumbay dempi ki itu nasala te may bantuan. Yara kaya ya tu aturan na ya tu bantuan rampo den nasang aturan na. Yate may pegawai negeri pensiunan siya yate may apa honor daerah kota nasang ato ko sa abara amo kumumbay de siya yulu instansi terkait susin na PNS ke pensiunan ni dan niya bantuan na langsung to. Jadi ya mato ki parampo enopa lakote tatontong siyangga siyangkaran sisipa lalu tondok na malabi tondok ta na polele tau te tondok ta tontong malapulan na jagay mentu te mentu satgas covid nandi narampo tu saki yari ato para lumis sa solanasa. Jadi kikwa mbay sementara siya mikim posara te may kande la taganggo pasidit tanga tak ipokada pa sa ngabukukada lako kita pa tondokan inde buntu lampio ndongan na inde misa lembang sa lualo lampio kumua ya telendu na tigiyang tanga ta belan na yati apa dikataku pa kurisumanga lako satgas relawan COVID-19 inde lembang na pagaw itu yun na satgas ito naurungan garagay posko naurungan posko di garagay lo o gardur listrik selama hampir 2 bulan panay maajada solanasang kurisumanga lako kampung kapala kurisumanga lako masyarakat toko agama toko adat babinsa babing kaptimas tumadin panata meloy na yatu para lumisan. Iyan naman ito din bantuan ta matondok ta solanasa kamirangi mo udarupan na den tu rastra tu sementara mga mo bulan-bulan maataw mo den tu PKH mani ditambukan tu anak na di jami mo tong maaparenta den tu BST bantuan sosial tunay den tu JPS sembako dari Pemda kursumanga lako Pemda Tanah Toraja na bemkang bantuan 265 sa kamay 75 dibagi den tu bantuan pangan non tunay yamo tetu tak pa ditarima bantuan pangan non tunay yam milan tarima idako para lumirang ngimelo 37 masyarakat alalem mga nampay yung may pusat yatun na tarima tanggal 4 bulanan na namalir ke kantor bayda kecamatan susito BST yatu yan na to yan na din mo tapa ato kupukada nina den duko pa disanga bantuan langsung tunay dana desa dana lembang koya mo to kipanata labi saratu apa yatu para lumisan yatu dana desa tamalan lembang ta karwaratu na juta labi na yatu tapake yon na COVID 30% dari 800 juta ko sidi-sidi rikitan ng bayato di kuha taakutan na matumbay na buda masyarakat na sidi di lembang 30% dia la yung ito di bagi BLT bantuan langsung tunay yato tapake 190 juta 104 orang tuta BLT na yato torona may din pa sili mga 10 juta yamo to mali diyan self-pro tangki diyan masker diyan pedampi dipake lo satgas COVID dipake diyan lubungi kurisumanga laku masyarakat tuntunduikan nilo tu murai tiroy den bantuan tu nabatama den de rampong bakande demba kopi sedemba masker sedemba atau pasya lendu na palo ki kwa kursumanga lako to kusosep kapalan catay jadi iparampo pa
iyan na din masyaraka ta panamapaham tamaler ke kantor Lembang pokaday desya pengaduan posko kopit sa Lembang da yato di garagaida tamaler kita pekutan ng meloy matumbay na takyakpay kemudian mapinduan na paralu ku parampo iyan na dengki masolanasa sa adento temot tindis-tindis pata aku tanday nandi tama tindis punala lay tanday bangaraka na dento sala tindis naruami ki undang-undang IT na hindi mo la masala kita solanasa jadi yamote ku parampo mo nina hindi lomay paralu ki isiyangga paralu ki isisipa lalu tondok na yan na dento maaparentang parampo ko kerja bakti kita tasura solanasang jadi lako te jumat bersih tabe tu kita hindi buntu lampio hindi nabu hindi Lembang sa lolo tatasu mo solanasang tasiroy te lalantad yung umay tasiroy tula api kabanuan ta de nopa na de tontong masero tatontong malapu solanasang iara kaya nakwak kada tokina umba nanay taum pamisa api na melo inde duka to nanay rampo tu dale na tatawiya to baya mo to sa buku kada kiparampo lako kita solanasang kure sumanga. Ko lame katabe kandolo lako kita mentu masolanasang bay sementara mong pakande bay na yara kana sementara manasu tapatoro pidolo patjagay den ni manina mong panasun na laparampokan kada sang buku lako kita mentu masolanasang mapimpisan na laki parampo bay atiyo may mitiro kumuaden tu Satgas COVID-19 tu tagaragay da Lembang relawan COVID naurungan terbentuk tu poskolo o PLN tu sementara la abis ang bulan tanay maajaga dinin na day mentu masyarakat kumua para luki tu basiliman tampake sabun yo lolong para luki tu puro kuta ba tu mak masker kita sukilam may bano ba tu sipak kada ki tau para luki jaga jarak ba tu physical distancing to mirangi lamay televisi para luki stay at home batu toro yulu banua kita siya para lunta kuri sumanga lako Satgas tu maabongi-bongi mo ondongan na lako pira-pira kampung inde buntu lampio inde pasang inde kalolu siya lo maruang tuntang ngaran ni tuyon na yan nate kuri sumanga du kalako kita solanasang nata siya narampo te saki lan tondok ta moira kan nato temo te sementara bang pa dempa tu nanay mellele payara kaya tontobang ki lamajaga kemudian mapenduan na tu paralu la mirangi duka lan tondok ta pira-pira bantuan rampok ya tu bantuan pertama tu masay mo di panata ya matuyo na rastra PKH siya den tu bantuan sembako Pemda tu sementara mo penduan mo di pajala lan tondok ta den duka tu bantuan sosial tunai na dempa tu bantuan pangan non tunai tula dibagi tanggal 4 Juni dako batomi di Pokadas Solanasang labi 30 tawin di Lembata na yato sa may allo to nabagi Satgas COVID yamo kelanjutan dari sembako Pemda ba tu JPS jaminan sosial to dapanata Pemda Tanah Toraja yamo to nalasalan na to kupukada nina yan asang mo to tu namagi sa may allo jadi taran na dikuha ng common napa ito misa na di benno mo to ta si misari si pisari do misa kaka na yan na din po kumu masyaraka
Tapan na maleso. Nandi mo tama bukaday lalu media. Ta siyangga mo niya lay tanday raka. Misalatidis na yatu media udah tahu tiroy. Na melosiari kita na din sala IT. Sa yatu media din yatu aturan na. Den duka tu pencemaran na mabai para lumisan. Den ni manitaw sa lakadan na ben kumulako kasusuran na hukum. Jadi ya tomay tu para luta jaga isola nasang. Yara kaya yan na din pata na maleso. Tamale pekutan na nire ke kantor lembang na mandapi kantor lembang ami. Aparat lembang den duka data da. Den ni Manila tanga atas sola nasang. Kumaya tu apa to na pukada ni lembang ado. Nagara-gara iri aparat lembang. Nagara-gara iri siya ni lembang. Iya tu kipanata dan lan kantor lembang ada kantor lembang ami tementu masyarakat den nasang aturan na ta na bisa digara-garagay ya mo to para lumis sa sola nasang ya te kita tahu den nasang aturan ruaki den tu aturan rumah tangga ya na den mabay ne maamuane ya na misi patuy mo ko motete sa ngapulo tamama ako tete sa ngapulo den tu aturan kampong ya na den kasi turusan lalu tondok tamale dito aturan to maaparenta. Yan na din na pasto memberi diurus kaya din ni para lunta lako to maaparenta. Yan na din kerja bakti tamaritas su. Yan na sa mo to para lu den duka to aturan nagama. Yan na luminggo kito sallang to sarani male ba gereja. Yan na kami to sallang allo juma male ma juma. Yan na sa to para lumisa solanasa. Nombara na kuha. Na yan na luminggo to kita to sarani maalitu-litu ki. Apa ko? Yate selamat eta atama gereja. Tatalo mga masigi. Mga gereja yoki luban wanta. Ya kote tuki parampo. Supaya na maleso lako kita. Sabak yate kita paran luki siyangga. Yangga te may tubudanta. Ya mo to kumale maapakyan nada. Karan na yaman nagisitiro na Jokowi ba atu gubernur ba atu bupati ko maapakyan nada. Wanta puto na nada. Kamu masyarakat para luki siyangga solanasa. Jadi ya motoki parampo kure sumanga dia nompak na yan tondok na pasakit mo madua. Kaya na din pataan na maleso nanti nakita malit tangang pamelesoy. Paatu sa kabanuan ta maliyom kumuton o kung kamu maatanun. Na nene di pukada di goyan dun tanun na pamelo taan na mara. Tapi yan tanun na pakadake santu rin kutang adin si pulo kadake. Pataan na yan tanga to. Yari tadanga umba na kuan na melot tondo kota umba na kuan na busarungu te tondo kota na yato kamo masyarakat alan nandi mimang da mimarang dami tanga dia baya mo to gibarampo yan na din patang madeson na tama dari kantor din pang pasida na kursi mga pakati din baita batu te kota batu maknasum kumu yan na din mo to bantuan minasumi goreng ini yan mi kumande mas sambayang kumulang lubanwa. Yari ya to para lu bersumanga. Dari kikuah bersumanga, pwede di menikah sama bela-belo. Kikuah pagarikan nih, belan na yate kami tumitok ko wakili ko mulang kaparentan muda bang tangki lambi na buda tu tangki tengah na iko bagari kaso manasang. Tayo mo kikilalay nina, ikoduka kuri sumanga lako kampung Lampio, tumpa sa diyang kampasilitas soto. Belan na yate may misa media, kuri sumanga lako mentu, to paringe ambe tondok siya masyarakat, kapala, tumpa sa diyang kani, temeyoto kini maling pasilitas parampoy, dikompirmasi lako kita mentu masolanasang.
Hehehe, Antonio. Antonio Barrera. Baila dem paki parampo sidi bay dem miki mak nasu bayi bak tu mak nasu para jaga itu pak nasun tama abong imani kikwa me katabe kalau ko kita mentu masolana sang pak ranuan lante pasang bak tu inde lembang salolo lampio laki parampo kumoya telenduk na tigi yang tangak tabelan na yate sakit jagai na ibentu tu satgas covid lembang salolo ya tu terlibat lan toko agama, pastor, pendeta, ustaz, imang, babin kaptibmas na babinsa batu dan ramil na polsek sangala, sola toko-toko adat to paringe, ambe tondok siya indo, siya kami aparat Lembang. Naurungan di bentuk tu ko posko lo pelen. Natotemo te ya tu poskota ditutup dolo untuk sementara. Ko lay tandai rakalako ko tetap kita majaga ya tu posko para lumisan dinin nada itaw basiliman ng pakisabon jadi mo ita yo lubanwanta kesuli ke yung may to uma ba to yung may baalak di basiliman ta tamane malerek ke banwa namane di suwakin tutu ipulukuta ba to ma masker namane di suwaki di sanga stay at home ba tutoro ki banwa kita siya para luta namane den di sanga physical distancing ba tu di kwaja kajara nanti patamale dolo kenen ni nanay kasirampunan belan na yan na des sirampung hindi mo to nanay melele apalagi kenen ni tuwaru tama tondok ta jadi yan na din to baru-baru ta isolasi dolo ba tu dikurung ditarungku 2 minggu namane male si basolada mane den mane si reke jadi tak tama di si reke namane to mapenduan na tu para lumisan mi perang nimele patirus pa na sumi den ku bani maanaso na maabong bodako pira-pira mo bantuan tama tondok ta den mo rastra to al bay pirang taon mo ito natarima tumati solata pakumbay la abirili mga pulo to ko kursumanga na buwara kakiyan na bengki to maaparenta den tu PKH waktu keluarga harapan dan tu BST waktu bantuan sosial tunai itu terima moto sangalo da kecamatan dan tu bantuan pangan non tunai waktu ya patot tak ngai terima 30 lah abi tahu ya tuan na to na dibagi dako tanggal 4 Juni kasera bulan na lain bagi dengan jumlah total uang 1.800.000 susi mga siya BSDF namane dento sembako tabagi mo mapin duan na mo yato sa kamay di sa ngalanjutan jadi yato to tanap pa ito kupukada doma ito yan asa mo natiro pemda tanatoraja sa di ko na yupo ra kalabagyan ko ya mo ton namali sa kamay allo to nasalan na paton na pisan dibagi na di bennomo to solata sa kamay ito kurisumanga laku pemda tanatoraja na program kani yon na bantuan sosial pangan jadi ya matoto ki parampo lako kita solanasa jadian tala mimisa domisa akakato ko tae moto ya moto ku parampo yan na den lamorin nampa ida adua tagaragay ida adua kaka saba ya tu data ya tu aturan na kartu keluarga den nomor induk kependudukan jadi ya moto ki parampo na yan na din ta na maleso tamaler ka kantor Lembang waktu din manilan tanga atas solanasang kumaya tu apa na pukada ni Lembang
Bayin na gara-gara kayo rin na kantor Lembang. Taabang at tanga kilang gara-gara kayo kapayate. Para lumisan. Iya tu bantuan sosial tunai 180. Kuri sumanga lako dinas sosial narapoto. Tahu sili mga pulori. Narapoto bantuan pangan non tunai 37. Berarti 200 mula. Narapoto GPS sembako. Pensiun nomor 100 kasi ya pulau dan tabungan. Saya kalau lanjut sampai 25. Tidak balik. 165. Naungan rapotu BLT bantuan langsung tunai yang untuk kapanata yang oleh pangan di Lembangan. Yang untuk 104. Yang untuk yang kere-kere ini tidak ada. Bapak Ibu 500. Yang bisa. Yang kere-kere kamu di keluarga Bapak. Yang untuk bisa di yang dilakukan Lembang. BLT Lembang. Yang kita jadi nanti ada apa dulu tanda aturan saya tuh kami dalam karena kami gara-gara itu ini aturan yang mau buka dan di lomai dulu para dulu kami gara-gara itu aturan dalam kami memakai warga wah TTP rasa TTP rasa pandai masih TTP rasa pandai bohong tapi warga saya bukan masalah tapi dulu itu aturan di warga tangan itu kamu tonton oleh itu pada Tuhan tonton. Dia tadi tahu apa malik di situ Tuhan Pak Atu. Kalau ditunggu TB ini apa? Tonton pada nak buat. Dia tadi apa melo nak buat TB tonton kayu orang itu belum sama ada itu. Kata tiro. Kita pasal orang ini bantu. Jadi naturan bantu pemerintah. Dia tadi untuk pemerintah tak buat itu siapa yang kapal. Dia kemana Pak bersihkan. Paling tidak. Kita tak punya itu. Nasa. Yang untuk diparampo, dia ada nanti media. Kaya di media salah tinggi semua mani. Naruh kamu. Itu kalau masyarakat kami suka nasa. Kita bisa lempar kita nasa. Jadi bayar untuk diparampo, jadi medikan sama buku tang melo-melo. Oh pagarikan di yara kaya. Amalan tanah itu kan yang para lempar untuk nakapala CRT. Oh. Baik na din udah beda-bedakan siya din lempar siya din papa. Yara kaya tukuran niya tukuran. Kaya na bisa kita tukuran. Yang matutukaran lumisa kita tubuh dalam telepon. Aturan tukaran lumita kayo. Nanti na din pala mga makanan dito mati. Kaya kita tayo aturan na. Ya tua pa din nasa katuran na. Lay tulot din mo din naturan na lang ada ato. Tarik to. Yan ni corona tama pa rin to. Puteno. Apa rito? Sabatannya aturan na. Ya kan kemarin apa itu betul di balukan. Kemarin tahu tumbuh itu demo. Saten aturan na. Kailan na ada. Jadi yang untuk orang susi dulu ke kemarin itu. Karena mana di gara-gara itu tadi aturan na. Jadi yang di Maraputo itu Pak. Yang di Maraputo kita dan kasihan kan. Kasih sibuk kami itu di tangkai jadi kami masih banyak kenapa dia bantuan tahu kami yang para member bayar kepala saya para member masalah data usaha kita menurunkan data ini dia mulai perlu buat untuk bisa dan warga Kilalain mo niya, pangkul sumanga, pangko kampung ni dalam Tio, bilang na yan, fasilitas kipake, apan ta kita kampung tanya apan na pemerintah Lembang Tio to.
puri sumanga lako to paringe, puri sumanga lako indo ambe siya kapala siya bentuk masyarakat lako kita Solanasang. Satgas to, satgas, satgas. Oh, lama perang ipiki sini kita keluarga lantemi sa Lembang batu inde pasang umua baidem miki mekutana tigiang-giang tanga at telenduk na belan na yate sakit akataku patare talamataku sangadin na tontong ki majaga iya tu paral lumisan iya tu paral lu tatandai umuayan na delan lu banua paral lu di basin liman tadolot tamane mentama banua di basin sabun namang kato itutuk pudu ko taba tuma masker ki kita suki male lo kasalian namang kato dijaga jarak batu di sana physical distancing madi manga kite kumana apa di pos kolo na ditutu mo tara di patorri dolo na dem pada ko to tamani yung patarui uri sumanga lako satgas ondongan na lako kampung inde pasang solo kapala na irtena tuma jaga kampung do kalolu, kampung lo maruang siya kampung lo buntulapio. Kuri sumanga duka, tumentu bantuan na masyarakat. To selama maajaga kalau lah bisa kabulan. Na din iya tu apa ta jaga ita siya rampo ta batondo kata. Iya mato tu paralo di kuri sumanga. Namane iya te sangapa te buda-buda tahu mareko yo na bantuan. Iya memang na bantuan na muda may tahu kalala. Bayan na tayo bantuan no kaki kalala ba namuyong ba nakuha kinang nalambi kitiyo na bantuan iya tu bantuan tama tondo ko ta iya tu rastra masay mo to iya tu PKH iya tu JPS ba tu sembako pemda tumangka mo tabagi penduan mo si lambi de tondo ko ta na yatu BST, bantuan sosial tunai. Na yatu bantuan pangan non tunai. Tu tanggal apa to nama dia dibagi. Jadi ya nasang mo tu para lumisan. Iya to nampak mo bantuan doma ito. Iya mo dibenno mo to bantuan sosial yung may Pemda Tanah Toraja tu napanata Satgas Covid. Susi to dibagi sa kama ito. Jadi ya to nasalan na to bantuan domaya mo diben nito. Taon na diampa kumadiampa mo misa nalayampa mo misa sala to sa iya to aturan na din niya aturan na ta na maadin ke dadui bantuan pa ko mo kikicolongan saba dibagi mo to dibagi mo sembako natapan na rampo to bantuan sosial tunay naurungan dem mo daaduan apa kuya kato nabuar kat talalopan palaku isulit to bantuan na penda malongko ki di ko may sule demo pala bantuan mi iya mo ton na urungan din to double patani singa aja to jadi demo tau makada kurangin ako na demo double kung na yamo to yamo kilimahan na pemerintah paralu to jadi ya lakote ya to kita nampa mo bantuan niya to kubukada nina ko yan na din panasala to ko tamali mo rin kilimang pasikita ng meloy nandi ta mariko ba ngayon luto abanwanta sa abanwanta nasala mo informasi na benki sa abanwanta tamali rin kaya parat lembang sa adaya lembang na itu aturan-aturan na Solanasang ito baya mo to kiparampo den no pa tatontong malapu-lapu na pasakki ki ipong matua tatontong masakki lang temi sa lembang kure sumanga. Kaya mo sorry to.
Oh. Hey. Hey. Tama pasa doon ka pala. Tama pasa doon. Lagi kita pala. Oh, Iya deh. Kung may din palaki parang pumali, lako kita mentuk pak tondokan inde lembang salualo lampio. Kung may din miki pakande baita ma nasuraka tiromeloy maabong imanipa na summi. Iya tu laki parampo bunga na baita kuwaso lanasang na pa rin na ditutuk mo tu posko Satgas Covid lembang salualo gardu. Belan na yari na itutu di ko dibuka mo pasa. Nataasya mo positif lang te Kabupaten Tanah Toraja. Jadi ya mo toki si kada-kada Satgas COVID-19 ki Toroy dolo sementara. Paya disyukuri. Belan na selama poskoloon dito. Dinin na day masyaraka basiliman na pakai sabon. Dinin na day masyaraka tutu puno na ba tuma masker. Kemali lako mali mga motor, mali mga auto. Dinin na day masyaraka, di kota na din si ruku mga bato si Reke. Yamo na na melele to sa kiyato. Siya, dinin na day masyaraka, din ni manitorampo, manirampo lang tondo ko taparan luto. Nayamo to na din di siyang isolasi mandiri. Yung banuan na sila mga 14 hari. Kaya nito baru rampo. Bato tamayo may mangkasa, tamayor kami Jakarta. Yamo to na di siyang isolasi, yan na yung Basatoraya. Isa nga dikurung waktu di Tarungkudu selama 10 apalona. Ya matok di panata kursumangat to nata siya siapa takataku. Pada dia sama taku, dia kaya tontong sama jaga. Kemudian bayi selama de budak-budak matarangi. Semua ya tu bantuan sama pemerintah rampo melakukan kita solanaka. Ya tu bantuan turap po orastra tu masay niya to dari Mabarra keluarga Harapan demo tu keluarga PKH waktu ya temi keluarga Harapan ya to may yan naman hamil tu anak to ditanggung mo to aparenta sila ko masikolan na kuliah kursumanga to aparenta papi budak-budak pabengkak kirim pite PKH opo yan na din taong ta masker ko sa abara ako mo ko yan na din malipole tata na kilalay nina masker kit. Kemudian dito JPS, bantuan sembako Pemda, tuna panata mo lalembang ta penduang mo to. Kemudian dito BST, bantuan sosial tunay, turampo lalembang ta di Kurisumanga, lako bantuan sosial 180 lebih. Na din nomo tu bantuan tu ta apa mitaray may di nga bantuan pangan non tunay. Kalau pulo la abi masyarakat atin nampay. Jadi ada ko te tanggal 4 bulan na dibagi. Jadi yato payate nadenduka mirangi di kuah bantuan langsung tunai dana lembang. Yato para lumisan yato dana lembang tain desa luallo lampio karwaratu na juta la habis ini. Nah dipotong 30% maksimal di BLT. Ya oke, reke kita dulu. 30% dari 200 juta lah dari 200 juta lah tapake. Nah yato 100 apa atau di BLT yato anggaran na 190 juta kurang sini. Jadi yato tusuk corona pa to ya mo lihat sempro tangki tamale pak sempro to sangallo talli te may masker tagarakay posko di bente may to mangura male pak sempro di sanga padat karya tunay to ya mo to di pola dito sige tambay tanggan na pa kumbay de siya perubahan dako. Jadi ya moto misan ni yan na din tayo pa na maleso. Pato lang maray mga pikyan, pato ba yan ako at itondok. Yan to na tayo bantuan
Bako yato te mate mali di tempel to sticker yung manuam. Yato nampa abelte na nalemba. Di sticker to manuam na to ni tantay ko mayaten nampa abelte. May sticker no kadako to BST. May sticker no kadako to Astra. May sticker no kadako to Just. PKH. Jadi tama tayo si Ruru Miki. Social. Jadi yan na din mo nampa ato. O taon nampa ito singa. Jadi yan mo ito para lumisan. Kamu masyarakat. Yan na din patang maleso. Mamali na ko kantor lembang nandi tama ano puno kuyugan wanta. Yan mo rakan na itutup kantor lembang niya mo ke. Mulai tente karwa sila ko tente pira na biasa duka sila ko makarin na. Alikin pegutanan dito nanti sama tindis-tindis. Saya na tindis-tindis dito tau tiroy. Dalam tindis kung mani naruak nung namutang IT. Na hindi na masara. Jadi hindi naruak kira na mo. Jadi yan ang sakate. Yari kaya nga solanasang yatu kita lalu tondok dan nasang aturan na. Den ni mani masyarakat na kuambay na gara-garagay. Kira-kira yato parat lembang gara-garagay. Yate bayate tak na bisa digar-garagay. Yato mak keluarga den aturan keluarga. Den tu disanga diberkati o gereja keto sarani. Aturan na den para lumisan. Den may komunito mak keluarga na tak apa diberkati. Naman kato aturan na yato maaparenta den tu catatan sipil. Ditandai ko mobile na ko den manitaw sentiro mo na mino ko mo ko sa tagut tinda. Apa lebih pentoy. Aturan to. Den tu katuran talu tondok. Yan kita masyarakat ng lembang. Yan na din kasi turasan tondok kumaleki. Apa ni parkumawa mo kaya sa ayamo te nakarangkante le. Yan na din kasi turusan mamba kiyuban wanta. Aturan to. Endo katuarun aturan na to maaparenta to di mo maamasker kile. Oh. Yato tayo na maamasker ko tayo na kilalay. Tayo na din pala mo kasi aturan to maaparenta to. Tayo na din manin nalay ba na tao. Kung muna mo tao to te mo nalay mo ba na mo na tao. Aturan to maaparenta siya kama to. Jadi yate kami yung lembang. Din nasang naturan ipakitan niya di gara-garagay. Din di mani masyarakat to te mo no nagaragay. Din nasang pentuyan na. Yung para kataw mitiron tuno te no kung selama corona. Nabatan niya aturan na. Yung para kataw mitiron tuno bay. Sabarin niya aturan na to. Din niya to magtuno bay pambay na rerari. Jadi yan mo dito parang lumisan natin si yate kamu masyarakat natin may patuambang kamanarangan mi. Matindis-tindis kumuto, tabang amiyang ka itubo kayo kumutaw, tangaran kumuha lubong ni umanakwan ng pana sa kabantuan. Kuri sumanga duka, lako masyarakat to nakuha bemi to labi ilaya. Kuri sumanga lako kiluarga to, el laki bem pantuas sa kamay simba ko bem ka nakuha bemi to limilaya. Uy, kuri sumanga tau, pasakit na karakande na to tau yato. Panabuhara ka ng kibutukan ni. Ya mate tu para lumisan. Jadi nang makar-kar atu kada teki bukada yara kaya aturan to kepentoy. Tado ka na melo kineneman ki si tenten. Para sarota ki si tenten ki silaga ki. Yan na din lato keluar ka na din pang silaga mo neta matubay neta pala din dadi. Mo ito la maana sumo mamaana dio mare ko papaana ko di bollo. Layana buibal la diru apa pala din. Tama buibal la. Ilan napa si tenten ki ilang banwatta. So si mga sialang kaparentan yan natuntong mga matenten daw yan dalle tama yung may dedemas si suler ko sa tarapa lalu tondok. Jadi yan mo ito kiparampo makara-kara atikada pabilan na parang kiparampo kuri sumanga lako satgas siya lako kapala siya masyaraka tutontong tundoy kan ni tangaran ni tondok umban ako na melo palagi upura ka nang laki paraluy kumutumento ito buda lan tundoy kan ni then ni meri kada sa buku ko pagari kan ni yara kaya tontong ki siyang karan tontong ki sisipa sa tontong siyendekan narapa tondo kota ta tontong amal lan tondo kota kuri sumanga mo dikilalay nina kuri sumanga lako kampung ide lampio sabak yati oto to kampung iya taneo to dinas lembang jadi yato di kursi manga lako to matuan talat te tondok matamay pasak nih kapala belan na Den tu to na pasadiang.
napasadyang Kyoto kipake malim parampo iti may kadasang buku na marapa na melo tasiyangga so lanasang yari ya melo to may puro mga duka lako mentu masyarakat tuntundoy tayo na posko COVID relawan ya to may bantuan mi parampulo COVID puro mga Oh, cocok. o bayla paripiki satu te kita lampasa dempa tu para luki konfirmasi la ko kita mentu masyarakat inde pasang ondongan inde misa lembang saluan lo lampio kumua iate sang apa tige gak tangak ta belan na yate saki patakuri sumanga to na yate satgas covid relawan 19 inde lembang ta tu dilibatkan tu toko agama pastor pendeta babing kaktimas babinsa polsek dan ramil toko adat nama din panata itu posko na disyukuri yaitu kita lalembang tak siya positif jadi yato temo di patorro dolo te poskota mapinduan na yaitu para lumi perang imelo padengku mani manasu na maabong mompa na sumi ba tu maapakan debay tiromelo idolo sa yate megas bataku ki jadi mapinduan na to yaitu bantuan ta malembang ta pira-pira sulapa mapimpisan na tu bantuan selamat yung may tumiapa mo to keluarga napa miyona keluarga harapan yate tu melong sitongan na sa bayo may dinas sosial yate PKH mana ditambukan ya tu anak tan jamin mito maaparenta sila kuliah bayar mo te tu kukwakin na buda-buda ta malembang ta pambayla-bila bir ya talungupulo na dito na parastra waktu perkasangan na to rastra beras sejahtera na dito na pa sembako pemda to dibagi mo penduas sa ngama ito den patuta na lambi sa kelanjutan na to dito bantuan sosial tunay batu yo may Kementerian Sosial labi 100 karuapulo na den patu bantuan pangan non tunay tu yadu katorampo ta malembang ta pata apa naibagi yatu naibagi te tanggal 4 Juni bay tatiro malaluha peta namane dibagi selama 9 bulan ya mote tu mangaduka na te payate kun na masa adi maro raya yan nalakamit tongan naibagi singe mga mote BPNT kiusul ka morekke dina sosial ko bisara ka na yato bantuan pangan na ibes singe mga mot tau sa abuda ya tahu para luiseng payamo te sementara makiusulkan tanggal 4 Juli namane dibagi to namane din patu BLT dana desa yak kira-kira nitet mulai domay to kupukada 1 2 3 4 5 6 7 labi mo lamadi mo 500 lede kapala bantuan ta malembang ta labi mo 500 jadi yato apa yato yan napami to kupukada nina yamo nadaka to maaparenta de kabupaten Tanah Toraja na dibantu yona sembako pemda kuri sumanga lako pemerintah Tanah Toraja Satgas Covid kabupaten na bantu itu masyarakat ayo na sembako jadi ato ta na panapa ito na pembagian pertama 190 kakak yo mo napa sa ngamay ito 75 kakak to ta na panapo ibantuan to tapokada domay naman ito buda de isu malen ditumatin nakuha iya tung gara-gara itu apa to aparat lembang siya na lembang taabang lantang aki solanasa lang garagay yate may apa yate may din nasang aturan na ta na bisa di kita aturan na diolay jadi den ni manilang tangata to natanga maleso pa tamale lako kantor lembang pukaday tapukadan kumudio kumasusi to aturan na iya duka te kita lalu tondok siya lalu keluarga din nasang aturan ya mo to na nenne kacau tu rumah tangga pako kaleku kupukada te belan na tana turu itu aturan rumah tangga den tu aturan tondok
Yan lalu tondok, susikitan de lampio, de misa alembang. Yan na din kasi turo sa maliki. Ya may aturan tondok ato may, dini si tunduan. Den duka tu aturan na to mga parenta. Ya tu aturan to mga parenta to temo te, para lumpake masker kita su ilang may banuan. Nabuda patan na mga masker. Para lu di basin limanta pakai sabun. Kung sumanga ala ko anak-anak kundi te, di pasadya na nga sabun, yun banuan na. Saya na na melele to. Tana de sireke. Tana de malemang lea adolo kita si paralunta. Jadi ya matuki paralun den nasa ngaturan na susi mga siyate apa kubukada nina. Ya duka kilaku to ngalle. Kukuakin na di bagi nasa nga mo to. Panataakan na kita to nga den aturan ruaki. Jadi ya matuki parampo den ni madikada sa ngabuku tanga melo-melo pagarikan ni. Layupo raka na yan na din patang malesa to tamale ko kantor Lembang na di papahang iyo talan ni aturan na tiapa di kurisumanga. Puta dek para. Tampak kami ni kapal. Itu kan kami dong. Ano ko to tele? Ko den papale kusala nina. Iya tu aturan tu ta nabisan napai ya mo tu PNS pensiunan honor daerah aparat Lembang. Jadi ya to bantuan ya to may ko ya to yo na may pusat nenek mo na sala. Pero inekri mo nalambi saba ta na tanday do may dinas sosial kumua. Pero inekri mo tumbe na tato nenek na tato diyo. Jadi ya to ta napai pensiunan honor daerah aparat Lembang. Apa siapa katopong si? Tuta na bisa kendano yamato. Jaminan dari Lembang dengan APBD. APBD, yo anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ya to, ko yan na din patang maleso, kita mo dako, tamale ko kantor Lembang. Pekutanan ni, yan na din timi tanga tatang melo-melo, tapamelo yung misule. Kumayate may bantuan din nasang aturan na lako kita solanasang kurisumanga. Lako keluarga tu nakuha bembe tu lebilaya. Kurisumanga lako to mak tondok tu jagai te tondok. Nata siya positif lan telembang ta. Kana mama kibungi lamali 2 bulan lo posko. Ko kamu te ko tetap yan na den ko mo laborin basili mami lo posko ko lendo ko mo lo. Paralo ya to men basili man ta siya mak masker kurisumanga. Kurisumanga duka lako to mak abong-ibongi mo to tangaran ni te tondok. Kurisumanga lako bantuan na tumben ni bantuan selama o sa kamane ko ta nakilala yung masker le masker ko sa kamane daw mo patumbang kalemo iya temi kita tumanguran nene bang ang pake-pakena ta natanday ko malasuli lako banua ta nabela mo nene na ta nabela mo papa na di banua iya matoki parampo tama masker kita sugi lamay banua. Itu tele pala. Cuma itu segitiga. Segitiga le. Segitiga. Alam mo dito wala masura ni. Ta siya na bisitero ni. Ito pore. Okay. Nah, pamigir mo. Nabenta ka kamelo, kakendo. Melo. Ko baita marik pipa satu laki ganggu pa kumu satu mak perang ite kamu mentu pak ranuanan belan na den tu para lu bagi parampo lago kita mentu mas solanasang paya to mak nasun na to nang kamu pakande bayi jagai mak abong ibani pak nasunta mak pipisan na tu laki parampo kumalal Lembang atas ya mitiro lalu televisi setiap desa den nasang relawan Satgas Coronavirus Disease 19. O yamo corona to. Coronavirus Disease 19. Dibentuk inde Lembang ata tu disanga Satgas COVID-19 Lembang Salualo Lampio. Dilibatkan mitu toko agama
pendeta, pastor, tokoh adat, siamentu, aparat kewilayahan kepala, serok komentu, Pak Ranwan Lantondok, tokoh adat. Digargai mi pos kota lo gardu listrik. Mbay takwa solanasang, na tak dio marate tau maajaga. Labi mo kas sa bulan lo, lamadi mo 2 bulan dijagay de tondok ta sa ta siya mo positif. Lante tanah toraja kursumanga ala ko maaparenta inde tanah toraja jagay na ta siya positif. De siya positif pa negatif mo sule. Tay siya mo solanasang to. Kumuha ta siya mo. Jadi di patorro dolo te poskota. Na yan nalakote. Na benda-benda na sa ako ibu kota ti kuning. Iyan nalakote. Na tonto pa ya dem patumelele ta sakiyate ta matondok ta. Lay pa den no masuli tu posko. Iya tu matunan na posko misan nimbay bang abang kumule. Na lori di jagay tiyan uta di tiro ni Aldi. Yan na din lo parari di tiro el lawan. Tapi ya tot pende tol oparari te kita solanasa ale. Mbaralay kon tiro lawan. Tay lawan di tiro. Payay di tiro padikwan na itaw. Mapipisan na le. Pambuda magtompo kahit pagkodeng komunita pagipahang ni. Mapimpisan na. Disuan na dahil 5 ng basi, 5 ng pakisabon. Oh, jadi yan may malim may tambay. Dako to, batu masya to, may basi 5 may pakisabon. Oh, siya kabo solanas to. Di basi 5 ta, na din mani tamban. Den tamun talaran po, di ko hedo pa dolo so. Basi 5 mo dolo. Mapinduan na, dinin na ito yung posko. Yan na din mali sumano kung ditutup puno ko ta. Para to ditutup puno ko ta, yan ke. Dahil ditutup puno ta. Masker. Oh, masker. Bahasa Inggris saja masker. Mapintalun na jaga jarak. Waktu dikuat di physical distancing. Dikuat di jaga jarak. Waktu na nakaate si Reke. Pako. Warga datangan dia si Reke pada kita lalu banua. Yama, tare ya yari kinito senga. Yama to nata ade si Reke bang kinito baru. Namane yan na dito baru tama tondo dia na ilo. Di sana di kuwa isolasi mandiri di rumah 14 hari. Yato di sana isolasi dikurung. Jadi dito baru. Yama to tanarap po to sa kamanin dito yung dikurung dolo para sulisya mo kaya. Ya kinaka na sulit kuwa dikurung. Ayan na noka ko dikurung lo rumah sika. Aka sulisya. Selama 14 hari to di kayo. Hindi to din na ito mo posko. Di kuwa yan na dito baru tama tondo di kayo. Kuya sa kamanin ko taka nakilala yung mga masker le. Yo jadi pelikilala ito yan na dito sa mga masker. Naman ito, dinin na ito lo, di kuwa, yan na, di kuwa stay at home. Pato di kuwa, toro yung ano. Pakudiro te, kung dili, mga panitaw sa ata siya, mga kajali. Nakuha pa sa televisi, the COVID's always together in the life. Jadi yan, the COVID sa coronavirus, corona, hindi siya dematio, so labangki. Jadi yan, din parang lumisan. Di kuwa yung militaan eh. Sa pamirang ito. Jadi, parang luki majaga. Jadi tontong li parang poto. Namane mapinduan na le para lumirang imelo te. Iya telendu na kira-kira din mo tuta panalambi patumangi duka pinangku ke maabagi den no mite bantuan. Iya tu bantuan ta matondok ta delembang ta. Mapimpisan na rastra. Iya matumarra na tarima tumati bayla bili mga pulong. Ura sumanga na tarima sito. Makubuda ki di kwakit na tarima nasa pakota e kaya. Den tu PKH. Yato keluarga harapan, mane ditambukan di pangide na natanggo mo to maaparenta. Yate kikwakin na buda-buda pokon na buara ka. Sela ko makulian na tama na naurus to maaparenta. Padok panay ko menteri sosial di Batamba pindiling bangki. Yate tumello. Sama selama ya di dadian mane ditambukan na tanggo mo to maaparenta. Sela ko selesai na makulian. Demo to di sana JPS Sembako, yung may pemda. Yamo to dibagi penduan lanjutan to sa kamay. Yato misan. Yato JPS Pemda. Kurang pula 500 kasira pulo na dolo to na pertama. Bende utang nga yung kantor lembang. Bini berani. Lembang. Ang pamili kong bagi de JPS Pemda. Ki kelompo kami doon de kampo kalolu maruang pasang puntulang tiyo. Nalagat na arakaya. Tumangi ibang mo pinantate, tumangi ibang dagi balikwa ko. Kursumanga, laboray dito la, di bantuan ako amin ne kapala. Padigwa ko rin sumangan, harap ko rin. Kampo ni PSP, bantuan sosial tunay.
Yate di Kurisumang ate sosial narampo 180 lebih. Tu Kemensos yang mau diterima do kantor camat melalui pos dan duka tu langsung utama rekening ina Kurisumang dinas sosial petang-petang kini deh. Namanya orang po tu di sana bantuan pangan non tunai tak apa diterima teh. Bernini le bantuan pangan non tunai lah minta 20 kakain di Lembang kata. Ia tulah natarima to na sana selama 9 bulan. Baik dari kantor kecamatan tanggal 4 Juni to na diterima. Namanya rampo de nomor di sana bantuan langsung tunai dana Lembang. Oh ya de dana pusat tengah cuy. Ya dana Lembang amiti kamu to lampio. Karuara tu na juta. Nah ya tu aturan di Bengkan nih, 30 maksimal di BLT. Berarti karuara tu na juta dikali 30 pira rito Moretti. Kira-kira lah abi 200 juta, 240. Nah 100 kasera pulona 100 apa di BLT. Nung pamilihan pedan piton ni mali Pak Sentro. Nung pamilihan tangki. Umba milikan yan ni tau male Pak Simpro misalnya mendidikan itu atau misalnya padat karya tunai. Umba milikan dia masker, umba milikan dia sabun to sabun 2000 ko na buar ka. 2000 di sabun tali sa di kota kala rundur-rundur. O iya to mi tondo kasili ri lalu na mo iya pa nalian ni. O iya de tondo kata nang makomo. Nang bude tau lang maroson ni tau dadilan. Ya mato tu 800 juta 30% maksimal. Jadi dena sang aturan na to. Iya tu di BLT ya kilakutan nga ita iya lang Lembang ata. Sama pulo apa kriteria. Padi kuha ko na di besyan ikakiwenangan to. Jadi ya mato dibagi lo Lembangan to. Jadi ya ne to pupukada mo nina to nampa mi domain to kota ya mo dika mali na kalisik ipend to na dinno to bantuas sang may dilanjutkan. Ipataru. Pati kuha maakada Kurisumanga lako kamu to ko nomor misa ki Kurisumang ala ko Pemda tanah Toraja na bengki to bantuan niya to. Saba emi tiro-tiro na bengki ki pa pegas 50 sa bulan. Oh, ya lihat gas. Na bengki talo, na bengki barra 25 liter. Na bengki apa siya ka iya ni, udah iya. Jadi ya mo to. Jadi bale-bale. Jadi ya mo to na muda pa. Iya tu tanap pa ilen. Saan na bisa pag tumang ito kag pinagpupukali ito kung nabisora to. Saan na bisa ke pensiunan kung nabuo araka. Saan na bisa ke aparatur sipil negara ba ato pegawai negeri. Saan na bisa ke honor daerah. Saan na bisa ke aparat Lembang. Tunap pa ito na kung kada ba nga rin ito tumang ibang pagpinan ko sa iyan hindi din patang na sala kung kada mo rin ito kung kada pa yataw na sala. Pokok mudah-mudahan ya to nasalan na berkat Tuhan semakin melimpah. Sabak kireke ya tu para ludolo to tangan dia. Da melora ni tampu tangan dia dolo tu itirona. Ya to makomo-komo na siya. Kurisumanga na ko keluarga ding ku telepon ni pira-pira keluarga no ko bembe to yang bersangkutan. Apalagi bulan suci Ramadan. Nomor misa amala. Jadi ya tak na to sarang mga man na tong kisal mga dito bulan suci kita no kami tu tolino. Iya to nomor misa pitra. Kasih kamasian lang katuan ta. Pako nabuara ka. Dende tau mane makada dito mati na po nagara-gara siya na Lembang aparat Lembang siya na kapala. Tu tau dibantu. Ta abang alat tanga kito. Iya dia payate din nasang aturan na. Iya na din lalu keluar ka din naturan. Para lumisan, yan na po ito nene na po ditete sa kapulo ta mambaki. Kaya si Patuy, karagay po tagdatangan. Ito lang kapalabi. Yan na po nene na po ditete sa kapulo misan takuman de malam. Pasay maro ulit. Wabang kami tete ito takuman de malam. Di si Turuy. Yan na po nene na po mi batu tumana sumi. Aturan keluarga. Namane, dito aturan tonto kung parang lumisan melo te, tiro-tiro yan kita de lapyo kurang-kurang mo to. Yan na din kasi turusan lang tondo kumalagi. Aturan tondo ko to. Yan na din naturan kireja kung malalogi mga kireja kan lumingo kito sa hani. Kung belle ebang kikitan na. Aturan kireja to. Yan na kami to sa lang maju maki. Bago sa abara, ito bre. Sa abas na balik, ang kireja dolo.
Makiri jayoki banuan tabilan na yaman itong pukara nina. Anjuran to maaparenta to. Dito anjuran na to maaparenta. Kumua. Iyan nalo juma versi tama juma versi kursumana. Ma juma versi magdi kita titik. Yan asang matuturan. Tak ada bisa dikara-karakai. Kecuali BLT dana desa. Yang betul pukara bisa kita ngarap to. Oh din naturan. Jadi ia mau kecolongan dia juga berita. Nakuha apa itu tidak dua. Kalau ni para pomelo la keluar kate. Ya ton na dibagi semba ketinda. Sa apa naram mo bantuan sosial tunai. Jadi ini on naram proyek sosial tunai. Wako nadalle na nampak na buara ka kilalon na lay ko barra sule. Buara ka kilalon be na sule to barra. To maaparita. Kung ipatarro mo yamon na dobo to sa itanday. Dobo to bantuan ya. Non dito. Bantuan sosial tunai. Yamato na biasa din nila na dobo. Jadi Yamato isa rin kita laku nanti pertama sih. Berkembang atau tak sama sih. Dalam ini semua mai. Nanti mau tahu kecewa dan lupa bukan yang para kita masak to. Ya boleh di tanggal tujuh ke tanggal Depois eu acredito na pastora rakyat anak pastora Tuhan. Salah ini. Wah, apa? Pantas tahu. Panabuara ka. Na tangkile lang tang iya itu naba. Yan kumali ko din sa kamana ni. Naba si parang kota ro. Natubang tungan. Pangarap ko panabuara kaya mo paabilan dito lang. Ba iba pang sila ba? Malay bayman paling mayroon ko penda makabungkong. Panabuara ka kaya may mampuan na penda yung katubos sumanga na potensya. Yan ba kisali mga ladongan, medyo tibantuan miyampa na ng panabuara ka. Medyo tulan ka. Jadi kaya matang ibarang ko tamaan na tubay mo tuloy at kanipa na sumaabong ko. Nabuara ka. Doon si Matoya na din pa mga maleso, tamala lang ang kantor din pa. Imalit ko ka ng lele. Kaya di parang ko ba bisa kasyan ka ng tondok kasitipak tangga iti may parang kwananta yung gireja ng tondok tangga iti may tondok tanay ita pakaboro ita si Roy tangga imo ita siyang be na nakatayan na rampomelo ko yung pungarakwelo kuri sumanga lako tipi kabel sang Allah yan na bo yung kasulit o alan ni Kopi no rakulotan na igolay ba ito tipanas yari ito may nung bara na po tibo yung be na nakata siya pungaren di sule mga o tama nga siya na manasod do reki. Nah, ya tes parallu. Jadi ya me itu parallu ya to. Jadi kupatamo mo ni ate sa nang manas sa kiparappurin mali kite. Sa baya te len sang kisat to mamena. Sangaran ko te tondok pa na ko araka. Ya mo ba belan ki. Jadi mali kada sa kapukuta ka melo pagarin ka so banasang yan na din pole to tamale mo pakitika na mele ko pastor te. Sumana mo pa na. Kopi. Ayun to. Yung pumelo man eh. Malumpang kayanan na. Malumpang ito. Iya to. Ang karaton to.